Popoviću. Međutim, ni Zlatibor ne zaostaje. Zlatiborska Gold gondola, najduža panoramska gondola na svetu, danas počinje zimsku sezonu. Na torniku na krajnjoj stanici gondole nalazi se koleginica Slavica Jovanović. Slavice, kaži nam kako je interesovanje za Zlatiborsku gondolu i ima li nekih novina u ponudi? Lep, sunčan, više prolećni nego zimski dan. Mnogi su iskoristili za vožnju gondolom. Ako ništa drugo, bar zbog ovog pogleda sa gotovo 1500 metara sa vrha tornika, odakle se vidi pola Srbije. Bez obzira što gondola već radi nepune 2 godine, interesovanje za nju se ne smanjuje. Gospođo Bojanić, šta kažu podaci? Kakvi su podaci o... Pa hvala vam. Zaista ovaj broj putnika i danas govori da stvarno toliko ljudi obožavaju ovu atrakciju. Do sada negde smo imali preko 470.000 putnika od početka rada, to je manje od 2 godine. Ja očekujem već tog 500.000 putnika na dvogodišnjicu našeg otvaranja. Trudite se da i neke novine pripremite. Šta je to novo? Tako je, želimo da svake sezone naši gosti budu, da kažem, na ovoj gondoli da više uživaju, da imaju neke nove sadržaje. Tako da, recimo, u ovoj zimskoj sezoni imat ćemo posluženje u kabinama, dakle, taj neki tradicionalni zlatiborski obrok ili savremeno branč u gondoli ili branč u vazduhu će se sastojati iz lokalnih proizvoda, pre svega autentičnih za ovaj kraj. Pored toga što će to da bude, naravno, obrok, vrlo je važno da kažem da mi na taj način promovišemo taj lokalno preduzetništvo i negdje skupljamo te lokalne biznise u cilju formiranja jednog integrisanog turističkog proizvoda koji želimo da plasiramo u stvari kroz gondolu i na ovom prelepom vazduhu, kao što ste rekli, u ovoj predivnoj prirodi. I cilj nam je, pored očuvanja životne sredine, negde skupljanje svih tih lokalnih proizvoda, svih autentičnih stvari na ovoj teritoriji koji ovde mogu da budu interesantni turistima i da omogućimo svim kategorijama stanovništva dostupnost ovoj gondoli, tako da te vrednosti želimo da pokažemo. Pored branča imaćemo tu posluženje na međustanici, zabavu za decu i naravno, pošto volimo prirodu i funkcionišemo u skladu sa prirodom, trudimo se da kažem, neke nove proizvode donesemo, tako da ove godine to je predivan gel za usne u 4 ukusa koji će biti sigurno fantastičan i odličan za ovaj malo vetrovit, a opet sunčan dan. Hvala vam. Ja sam sigurna da će ovde biti mnogo više gužve narednih dana jer se za novogodišnje praznike na Zlatiboru očekuje oko 50.000 gostiju. Da, hvala Slavice tebi i tvojoj sagovornici.